mo kan che se me tie nyina mani wo ne ho edwen no papa inda Yaa-Naa no mo Asantehene no bu ti da gbanwo ma no so zabe na da Yaa-Naa nika wona mo su sa garden da Yaa-Naa so minim ba reshe musa asumdue na ba na bibia ni ho ba sabata bia ntimi mbabi so no ko ya ka pa so no ko so do kana so ko so ran na wure ne su do ma na buljan na la chema nika ya ta shere ba sa ya ta sel blan kana ya no so na so de man ye medane se asembia ba wo yi committee no ma hwehwem no ya church constitution for no de aye ni nyina so won to aso sa papa de no yasem ne on di yel ma halu so ne so do na nyo ne ya ta shere kana no se te ba committee de ni na ma ne ka be be so ne nyere sa ma ma ne ne zan so ne ko zan tu ma ne so no so kare ya fam ne dan Yaa-Naa tie empire na eguso aye boma no se bibia ba ye boko ne na wo ko so re tere dan Yaa-Naa azemena na nso de yi no wasantime mu nso ye mana kwaba onso me ya gwambe na ne ko nan ka la ko lam ka so kam sa te ka bigi de gwambe na mo ma no mara ba o me ye papa ni an kamana na kwa mama ne ga ga tun tun tera ne sa ti de gwambe sa ni ka tun tun de kan Asantehene ina de ato anono enyama abutre enyansa ne nokre oto bibia ni mo mawo nina wonni chaka buki ga kan yeda gwambe za nama ni suru den nya anyan kushe ni ka zan gobdi haguma ne agum makar kerke nan ti girgi dan tuna mare ga mare ne tuna zana ta ka ka zan fara din gole ma ne ka zan ta fa Oma wahanya ubia tu kwa na bani aka bomu de amount wona bedan ano ne Asantehene gaha da gwambe za so kam sati kan wono tun ko sati kan dan Yaa-Naa sati ni nye da gwambe na ne to na kwamba o se ano chere gidi a wo wo no mo gidi a wo wo no mo ne benzan gidi ne benzan transfer dan ta ma wala ne ko ya da ne benzan ya da shel san ta ma na pa mama na le din dan Yaa-Naa na me din mo ne Asantehene oma wo mo nue ho oma wo mo nue ho se gidi na wo mo de yi no no hwe no ama wo mo anu no ho onye ne ye ma ni ya da shel benzan ta ma na pa mama na ri ta na di ba so se ya mana kwa ba no da mara